uMthabisi Ndlovu. Yebo baba Mthabisi, ngingantshela ukuthi li train isikhathi esingakanani belifundiswa ngani? Sitrona 6 months. Hayi imfundiso i-drill smart. Thina vese senza ukumatha. Okunye ngamtshela nje. Lithini ngosuku namhlanje? Right, bekulusuku lo okhuluma ngomeluleki Sibanda. Yebo baba Sibanda, li train how long social? Right, thina sitrene 6 months. Ekutraineni kwethu 6 months besitrena ngokubana abantu baphathwa njani, ngokubana ama-youth imele ephile njani, ngokubana sifake umthetho njalo sibe lo mthetho lokufundiswa ngokuthi ilizwe lethu leZimbabwe lime njani, lapho elavela khona lapho esikhona kathesi. Likhuthaza nabatsha? Abatsha libakhuthaza ngokuthi bebe lokuhlala kahle njalo bebe lenhlonipho kubazali. Lithini ngokuswelakala kwemisebenzi? Right, ngokuswelakala kwemisebenzi imisebenzi kumele sibekezele sikhona lapha elizweni lethu kwenzela ukuthi upresident wethu ebekwazi ukuthi kulabantu abakhe abaseZimbabwe njalo uzabenzela okuright, uzabanika umsebenzi ngemva kwe-training. Uthini ngezidakamizwa, ukuthathwa kwezidakamizwa ngabatsha abaningi? Izidakamizwa ama-drugs? Hayi thina ama-drugs asithindi. Ngithi ukhuthazani, uthini ngabatsha abathatha izidakamizwa? Hayi vele thina ku-training izidakamizwa asithathi. Ngiyakuzwa kodwa uthini ngabatsha abathatha izidakamizwa? Right, ukuzidakamizwa ekuthinini siyabe singasayenzi ngendlela okumele senze ngayo. Thina abatsha siyasuka sibe sesibone ngani sibadala lapho kumele sizehlise khona, sigcine sesingasalaleli abadala, bathi ngenxa yokuthi sitreniwe njalo safundiswa ukuthi akumelanga kube lezidakamizwa ngoba kuyakuphambanisela ilife yakho, awusoze ube lekusasa eli-right.